Seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi ntuku ya omundi na ruthite gikaro kia mwanya nandiki mandeto nikinda kubesha na riboti ya wekonie uritibwira wa thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza mwakani wa kithirikari wa 2022 mwaka 2024. Kadhuri na uritie Gavana Kawira gutiyira na kwiganania ntere cionthe cia kaunti ya Meru akiuga kuri bwandi ciithiritwe ikiona uthina mbere kurukia icingi nkuruki na swiritie ndwangi mwanya cia thirikari na kuga ciumie kiri utumiri wa mbeca kiri mirandi ya uthina mbere akiuga imwe cia ndwangi uritubira wacio uri nthi muno kwaringanithwa na kaunti icingi. Muturi Boniface Mongera niwe uri na riboti ino. Na kinyambere ya riria kiria kubangirite na kiria giukari kiri report ya control of budget Seneta wa kaunti ya Meru na Kadhuri Murungi kiri karo nandiki bandito obisi noja Nairobi na mbiririe na korotera thirikari ya kaunti ya Meru arugire Gavana Kawira Mwangaza nethiritwe akiendera undi imwe nkurukia ingi teko mincha kana gutotora migambo ewe Murungi nugire undi imwe ishithirito ciitundiro maendeleo na ingi itigo kinyaka munyinko kama endeleo wondi imwe ichie more resources than wondi ingi, so lazima twithirwo na kunganania no tumutongerora mwega nora wije kugaira twana twawe aruga kithanda gaturumia tunde tunganene ugateka kamugega ka kombuithirwo gatimbiga muno wakagitira nyanyi, so lazima mutongere tungavana ethirwe tegaira wondi chionte mkuringa nayo report ya control budget kwa mwaka 2023 mwaka muthiru mwaka 2023 mwaka jotore nionanitie ndwangi mwanene thirikari ya kaunti ya Meru ishithirito cigitie mbeca boboga kumakire cheka na gutumira kana na gichunko absorption ndwangi jinacio ja kwangerekano rwangi ro barabara roithirito roitumira na 194 orwangi ro rimi roithiro rugitie na 167 roje no theru roithiro rugitia na 49 indicators ira tubati kuona kiri mbaise jitumiri ni kuona igutegane antu bangana ba connect na roji nikenda tumba kumenya kuena value for money na antu bangana batanyunya roji mwaka 2021 na 2022-23 thai ibakunya roji kina rero mirite nyongo naku inaja orwangiro kitho munene kaunti ya Meru rwithirito rugitia mbeca na 123 ogima bethiro bagitia na 28 orwangiro miunda no bangira bwa tauni bethiro bagitia na 141 bwakorigerinya gutumwa gwatarothia naku na atirongiro public administration na nyeligo affairs rotatuminya ndururu imwe mbeca na kuringana na report jo kuna milioni 344 itigere ititongithitwe no kwe ndene kaunti ya Meru otumiri bwa mbeca kana absorption kumakirigana bethito betitie na 61 gaturumo kenda weta kaunti igwetwa Isiolo na absorbete 66.4%, weta kaunti igwetwa Tharaka Nithi na absorbete 69.7%, na weta Murang'a 69.3% na Muturi unge wetu Kirinyaga na umbite kwa absorb 73.7%. so no kuona lazima Meru tumenye tufocus bwega igiki ikyo nakyo gikaro kembere ge Seneta Kadhuri Murungi arugite kumireja gwitana mbere atithirwe noga kwithirwa akiumbura na akianika jareja bwina jareja thoki ndene kaunti ya Meru. So ngugi ngwita actually ne gutethia Governor na Governor ndikirite she should be a very proud person on to ankumutethia a perform bisenzo rathwanagia mpingana no ankumutakia mabaya no. I want her to succeed nikenda Meru succeed tumba kunengerwa mbeca cha mwingi na gutwika no goko chi oversight nacio no ntubego rito oversight bakauma nkoma lakini oversight lazima kiwatho Seneta Kadhuri Murungi achithete mubira rutero kwawe na rinajo rekithirije kire msisi babunge ya kaunti ya Meru kinyabo bethiro bejo cetha arana ndibe na kibaruga gegwite nya kuthunguna sisi bando anyiri kunkwite kumenyekane thina imbio na nontu kwina mwanya jo munene mono jo gwitia kwa mbeca na gucitithia ngugi nande report ya muthoji munene machabu ya thirikari kanodita general ireri kwithira gita meri 3 ejete nekethira kirania mbica yongwa urengo giitikite ndene kaunti ya Meru. Nkiripotera Ntoshero TV kumaje karone bya bunge kengina ngine nekine kemshusha Nairobi bita Boniface Mongera.